beautiful. Epa lagunok ongi etorri Lastotxapelen kanalera, ongi etorri Warhammer Chaos behin honetara, eta jarraituko dugu hemen nulden gure abenturarekin. Ea zer topatzen dugu kasu honetan. Aurrekoan joan behar izan ginen preso batzuk askatzen saiatzera. Hori hau da. Eso es londo goaz. Entren bagoazen tiempo. Ea zer esatu kasu honetan. There is no time to waste. Even as we speak, the cultists could be preparing to sacrifice their captives. If they succeed... They won't. You have my word. The enemy will do everything in their power to keep you from reaching the captives in time. Choose your battles wisely. Now go, and good hunting. Miren jendeko banaiz, bai. Horrabek, ezta? Maziatuko gara harrapak ginen. Harrapatzen. Iepa, TFE. They said. Ya principala.
You saved my life. Maybe one day I'll do the same for you. Bueno. Mierda, nada. Gainera denbora daukat. Just a few more seconds. Bueno, ezberdina da. Da Warhammer munduan oinarritutakoa. Just a few more seconds. It's not yet time. Bueno, Warhammer gehiago ezagutzen dut hau baino. Berriak dira. Must catch my breath first. More seconds. I won't forget this, Fred. You saved my life. You saved my... I won't forget this, Fred.
not get tough. A ver. Eta gustatu zaitu Warhammer Vermintide, hori da gehiago Left 4 Dead modua. You say Bakarra falta zaigu. A ver, Warhammer Fantasy joko gehiago. Mordheim dago esaterako eta beste batzuk ere bai. Vermintide bat edo bia. Bian aukera gehiago daude, ezak nola esan. Ikasketak bezalakoak, edien ez da soilik zuegatzaia. Izan daiteke ez da oso batzuk ere bai. Gagoazen kanpora. Bia oso ondo daude, DLC-ak ere bai, kenduta magiaren izena izan ezik. Otto's watering the wine again. Igual aterako zuten, ni Warhammer Vermintide bideo sartu izkiot ordu pila bat. Bestela Epic Gamesen nahiko presionean zegoen. Zuri. Warrior. Highwayman. Honer regeneración atendigo. Bueno, Washington Clisen gana. Ea zer esan nahi digun. Alere moztuko du zuzenekoa egingo duelako atal bat zuzeneko bakoitza. Mi esker pasatzea arren aldere. Beno lagunok hau izan da mini zuzeneko hau Warhammer Chaos beinen, espero gustuko ezen zaizuela eta hurrengoan gehiago. Agur.